Mau si, anye bang nanai mau chodde ma TV jo leba nano anu muja kadem nemia. Wisdom, mon pok plama ya fia fodo pa ma malio. Mata ma grona na do kunya gado ma ba. Nigeria again. Alo kumasi o leba mano. Gaka nyeli avala volta. Volta le anye kwa klomye le vo wa cho fodo de chuta gbajaji. Da chuta gbaja. Afia mon pok gande nya. Wisdom, glena masa. Unique Star Movie Production lasi makla Avanyigba TV cho Germany du koma. Ova ba yo pere miang le jingwe vema tututu kwa. Mia zuabe Nigeria toma o ple kumasi toma o blom nele. Jingwe va pe kwa. Asi tututu le jingwe vema ma. Mia den shrope mamlida ple kosira de siade. Aye mia strong vovo abe film acting, film editing, camera handling, sound and light. A certificate acho Avanyigba TV play the chief director Christian Adiabo Bonami. Kwasa do fema. Mavo mausi, mon papa lina mi ba mi awo dollar Avanyigba TV pa loje ile Ghana. E mi aba fofo na kakareki kapa akpa. Wisdom, Africa mi mwa struggle. Mi struggle Dabala Johnson. E jinwe we aban keke wi adan. Nkongonglo aje goma. Aba sere jinwe aban keke bla vovo sekie. Kabla togbe anyang so shrope goma jeje. Telephone 0244 547 517. Onagasiake 0244 547 517. Unique Star Movie Production. Gamale aba hikakata na Jessimi. Avanyigba TV. Mievado South Tongue le Dabala Johnson. No more pump, Mauya Awena wo. Dupeda no more pump, Mauye Awena wo.